गुवाहाटीनि मदघुरियायाव जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आर्मिना आहमेदनि न'आव दायो दुखुनि साया साग्लोबदों। सीआरपीएफआव साख्रि खालामनाय आर्मिनानि बिफाया दंमोन मणिपुराव। न'आव नुजाथिबाय आर्मिनानि बिफाया। आर्मिनानि बङाइगावनि मणिपुरनि 2 नं नवापारानि न'आव दा दुखुनि थासारि। आसाम डाउनटाउन इउनिभार्सिटियाव बीटेक सिभिल इन्जिनियारिंआव फरायगासिनो दंमोन आर्मिनाया। 15 मेआव जुलिनि खालार थि जादोंमोन आर्मिना आहमेदनि। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामनि शाहिनुर इस्लामजों हाबानि थि जादोंमोन आर्मिना आहमेदनि। जाब्रबथायाव आर्मिनाखौ खोमानांनाय शाहिनुरा जोबथा खेबनि थाखायनो नायनो नुजाथिफैनानै थार नायसंनो पुलिस खुंथायखौ खावलायो। मे 15 तारिखे आमार बियार कथा आसिल और एप्रिल 10 तारिखे गोटेखिनि कथा फाइनल होइसिल। मे 15 तारिखे आसिल হয় मे माहर 15 तारिखे बिया हुआ कथा आसिल। तदन्तर क्षेत्रत आमी एटुवे बिचारो जे प्रशासने भालके चाওক गोटे बस्तुखिनि चाली जारी चाওক कोने ইয়াত জড়িত হৈ আছে সঠিক তদন্ত হোক হেতুৱে বিচাৰিছো। দুটা ফ্যামিলিৰ ফালৰ পৰা আমি গোটেইখিনি এতিয়া আবেগিক হৈ আছো তো হেতুৱে বিচাৰো। কি কম আৰু মই আপোনালোকে যিখিনি জানে তাতকৈ মই একচুৱেলি কমেই জানো কাৰণ মই কৰ্মৰত অৱস্থাতে ফোন গৈছে মোৰ মাজৰ ছোৱালীজনী ফোন কৰিছে আৰু যে সি নাই তাৰপিছত আৰু মোৰ চেন্সে নাই ধৰক তথাপি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাহাব গিলে হেল্প কৰি মোক যেনে হোক ইম্ফলৰ পৰা আপোনাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট পৰ্যন্ত পঠাইছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ দাদা হলে পিক আপ কৰিছে মোক মই একচুৱেলি গুৱাহাটী আৰক্ষী